tu na cho kan khol lian ta som don to ala ta ke na ni hi boy ta ka siam ta chun boy sia muan har sia te bo kan ta lama and Chairman Kusila Rambos, the President MJA General Headquarters Te, Led of Puite, Kusila Mingdua, President Sensitive District MJA, and of Puite, and Resource Person Te, and DC, and Senior SP Te, when the local company some Te, and of Puite, Kasu. A zone list the Kuala cybercrime. Sung Zero Seminar, can they lock of Katia? Journalist he, with the Zinti to India Bangin, when a confusing he, any chief district with the town, certainly Lavin, Zoram with the Zong. In Azal, the country as we be po, and we say, Ani. It's one and seminar here, let on Inani. Seminar ngay tuột số tu kan MJF quay tu di Singapore long tu kasuye information technology yan ma kan son sakin kan trangkai tu to lea sarkar po hi amang tu kan ni website nei lo department kanong to lovin karing in service na ato internet hi kan mangwat so zela kan wakat de poiner in Sundong te, Korfran te, Korfran te, Mimal point, internet mga, info suahi, kan direct to anin. Sumle pa, select mo kung apo, internet banking te, internet transfer te, internet besa na investment te, kan wato lea. Hilda tiyo sa mga kun na helo pa, arangzo po siya, kan nitin yan o sa mitamtak, amu pa anin. So tiruanin visual the point technology hanwan tak mai mi bumnan ano mangwe me poka mitam takin sumle fa sana boina lian tak tak an mason pa US agency lar tak FBI in Sudanin India ram hi khomel cybercrime tuan saram top 5 pa alam me ani heng malware tak kan tiang site phishing attack kan tiang site, password attack kan tiang site, man in the middle attack kan tiang site, SQL injection attack kan tiang site, ransomware attack, computer virus, mga mi computer file song khoi thei lo mata sabte, adwar le a sarkar le company lian tak te lu ti hai em mani. Any misot ko har sat na hian chim pe sela state board tranga bum the dog at oma mani mizo puite ngai lo bum du dog la olo so bang suan he suan na kai men tu lam hi kan he china thataka kan som ne boy moni in bank account hanga boy se taka bidang te be na po hi atam chho se lam te laom patian tu a chuan sum tam takai bring that hi than sok tu la ni ti kan muwa social media fake account pakatian miming chale papel takhi zan khatil tuwa ati chede thei ma ming chachiam lo manila do ta in ko hi atwa tu ta a sham film kan no ma etiang hi theng ko ti kan fia kai dam diang na post ko kan ko hi fake account no in be na chi hi kan sim no chuan kenom khoweng in be na ko kan mang thia kan khotlang nun ati chatei leang soisel du kan nei chuan puitim takin mai kor wa lovin soi mai ila a soi tu le adom so tu tan po a thazom pe pe ni chu bang chuan kan sarkar la lumia press conference kan nei chu po khan fake account nga minanga beijing te a minang beijing chu atu langa kanum suizel tu tu ka soi lang nge ani akum tela cybercrime tu duai kan na betel tel awangin cybercrime unsui tu big cybercrime police station hi me ni samni sang ne samni pani khan ong ania tuna hian Aizawl SP office second floor kuan oma SP na pa anwai hian additional SP deputy SP inspector le staff nante an oma na po ang thok na sa chin le kan mamaw na pia na karang takin an ni hi country na po
an case register to za report chu sang ni som dia case so pani som ni pakada som ni panga som ni le pani a za songa paria som ni le pathuma som sari pani kumila case of thum le pathum an register to ni en kan thok tu ten Mizoram cyber crime luar an titlan with chu poisa bumna financial fraud area cybercrime police station in complaint adon za som sari zat hi chu poisa bumna lamani army anga in soya tin tom ne azwar poisa la sang nuwa user mu turom ne silo an mani dia ko te lo bo mak te bank manager mo phone company anga in soi main and personal details and thon nuwa and bank account tanga aruka poisa la so sakante online shopping mga ingumna main Instagram Facebook le social media handle franga tom te tilan suara so sumin aman pe nuwa azwar to le chu pia ko te lawin anom ju chi main website lem siama chuan website lem chu me personal information group so nan mangin ato pa poisa pia ba chu sakna mang ne chi website lem mga mi bum hi using attack anti investment lem mga ingum na inwar le emi ko nga yan metin kan film kurso la chu kun re lo te chunga poisa pum tam tak kan du awangin investment lem mga umtu te thanga kan o fo chain investment pum chata tak an zuara ai ko chia mang lovin poisa kan da maya ale tu soilo a poisa lo kan da ko mole tu online lo fo sextortion mean video call adonga video call a chuan moi lo de lekin alo chata a chu a chet moi lo chu le lamin an lo la ru record rega chu chu dik lo taka poisa ni a chu blackmail nan an mang ta thina ni yang video call ni ka long hem khop mai thina ni san ko ka ne mo sa ka donga ka blog sara anga hian number ta an nei nge ni a rang ki min bei tu rian tu te mo an ruai nge ni mei chia ken nia an big te su anal te me ba tak tak an ni ni lo su ke lo dian chuanin ke po hian bei na ka tok na sa ka blok to zong zong isa chuang ni ko tari kiswan an na ro ti char sar na ngani chu an ma ni mal thua min ti ni ko karing lo ba pe la hian oman ni te karing hian ni khati ha in bei na ram kha an lo ni ta den kan tu soi te adun bum awam je lo chaka ani chot sak te yang si te atame me mani kan na ma hian ni emi dia kan ti manga kan in bei na poen soi ta mai la ka police te chum sanga vung berbur ti koi ka soi mo kam ti deu fetto ka soi ni re lo wa se sona le lam por ho tu pa soi ka soi chon na chua kim du to si lo ti lan ka soi anga lo la ta ni police ho ta pe so ka yo be bin karina ma se ka soi ni me lo kham te hi media la ma hian ni crime jika an pekani dikha pesoi de wa ini mga hian loan le mga income na te online relationship le mga income na te alang sa ko cyber crime lang sa tan chu to the top lo false rumor ke daran chi name lai de wa chi awang don tia mi pui kan wa chia tam chi kha bidang te do ta pu sia ta lam te ko ani te lam em hi dan mga friend kay ani siya bang don ti an heda lai ta kan policy ko ma lo in tar sa mai chi ka le treo ma si al siya ba factory te le
vào cái mà lấy lên vụ chỉ nói chỉ muốn ăn này thế cái lâu cũng về nhưng mà anh thì có bên India là vậy chỉ vào thầy lột thì khác cả chiếc về ngồi mấy á tôi xuống tất cả chiếc về đúng không ta ấy đó là điều đó ở xung quanh India mà sẽ cái này tổ cái dấu lối đi cái lấy trước mày lo mình khác cái gì cái khác đi cha đến mi ni na ruksa identity theft trong đi ông đó cái social media rồi cái mày mi như này mà mi thala cái này mà account trong xia mà account su ăn được tốt đó nên anh mang suy nghĩ cái coi là mang cái này social media mang mi vào cái bộ thì biết là tụi nó này là nó tất cả đều là tụi nó là này then cybercrime làm chi thì Information Technology Act sáng nay mga khởi anh nhớ mà ram đa thar DNS section 351 subsection 3 subsection 4 section 79 section 294 through A 3561 351 through the month ani then Copyright Act section 63 le Cinematography Act section 71 and man atru na te po kan him theina na zirti na wa ta ka puya ni puite point kan ngai sak pe anaya abikin kan sundong online payment mang sa te kan digital data kan bon him angai sumle pai na ma minang me na intor na sa china pia te sunga tiang thil thalo athem theina hi sa thiang se bo nuwa se kong kharai chuan abo ma lo in ve lo khi alo ver ani kan password te tla khok tu kan ya visual in an rin zone thai turang chi kan pian kum te kan tu le fa te ming te kan nu pui pasal te ming hanga password siam lo te hi a him ani mi pui te zirti na apoi mong bokin visual na visual le ko nga thok tu na ken ko tu ho kan in ko sai sam so ngai technology hi dang lam chak ma so na thang ber lo so zel atiang ti sing visual te hi a thai chin china fin khal kan tum pe ani then cyber crime le a kai no thil te hi pol mai sia ni lo ba mi pui te po chu dia na pol so ti rim kan e na enge mo thil fel le deu in to kan chuan dan ken ko tu te ne na maram ta te ang pera kia ti thin turin kan e chuani cyber crime media intimate chian na lam rong kai tu te ne mo tu dik lo an lo the dara chu political law dia kan kai la mai chuan tu po him kan kai te kan society him don lo so bang chuan ke ma ni mi ma len kan lo ngai dam the ni poin mi dang te an him zo an durin in ngai dam lo pa tha case in siam sak zel an pu to khren na pe zel a tha ke ma ni kan ko chu chuak thiam lo ni poin case a lu to sarkar in hei ka hedu an ti to chuan amun pui lam chen and this information at rulang anon film maya chui chuat thei lo au tak lo chu bangin mi ten min chui chuat thei lo ang tiang ang pa kan no mani chuan kan casual aniang tin kan in tha da kan moi pui mai chuan atiang ti sim te kan encourage ti na ni an luar zela chu bangin heng hi kan safai kan him chen tura kan ngai bot la hi ya tha e mani nam dang ten ram hla atanga min ram bum an tum hi chu ne mo chuna a khia te kya te bia ba mani na puile thenom pene ko tum tuma pevel kan lo te hi chu isima ku mani thenom khoben te tum re lo boy be ma ngar thi ini chuan ram le lam ta na puri ini sudiang ti sing kan khia ni chuan why takin cyber crime police station a report to china ku kan za tang rolin digital environment im le no tak kan siam the ani digitization a hian khobe ti kan lu chho zel do na
chúng ta chuan cái này biểu đi Mizoram à chuan masa mà rồi tu kan nghe nghe kan hospital 5G kan hong to chu Mizoram này mà saber kan ya ban ni loka 3D lap kan hong le chu po chu Mizoram này mà saber kan han ni le ten zona ma kan han lu atan GI tak baka QR code siam thei turin mania khang kan honga tuna hian training kan pedona ni kan puan ta tu kan birthday training kan trena an puan ta khang kha QR kha asira khang ti takte ai ta tel dona chu ta chuan kan mobile phone kan han scananga ata tu minte address and kim alo lang anga chu ba ka apuan ta live video ko kha mail ne na lang ka nei dona hovel hoya o ha kan puan ta ka keng langin an puidang me duplicate lo siam tum seng QR code at lo chuan alemani din lo presel anga dei ni puan ta kan nom chuak big chu khoi hovel mun khoi la ya ko kali langin ei chu azenui adikani dikha akhia zel to don ni chu tiang chuan ei office depot thì trang chụp căn hẳn tu mà cầu chụp xéo cần tu mà đi cần ILP thì cái bộ hệ thống này digitalize cần tu mà cần hắn holding nghề cái bộ hệ thì ta mình har san thì đều vắng cần thì chung chung lên tu này cần digitalize này mấy nghìn bu ngay lúc anh đi hàng ngàn corruption đóng đặt ở thì bao bằng tốt vậy chút tiền không phải là chuột cần ôm ông lấy nó mà chuanเขาvề một số này thì chuyện đâu nên ta sẽ làm gì trong cả các bia khác tuan đã sát được cái này tuan này vừa đi internet làm bằng anh chị mà nia khán anh chơi lấy bốc khá ta khánเขาvề làm trong cả các bia khán chơi thấy đó em mà các function thấy đó office anh hoa file bốc khát mà amu thấy đó chuan an mobile te an computer te an software an website zong an atomic energy installation mun pui an route thom no siam no mun pui an ke mai thom no zong ne rail te tu futura kalchi te khol manga operate effect ani to ka amun bu vai khada chi chuan khovel ni zong mania khatia ma om trum khan achak kang lo pia khan nu man the ni an boi ve lo ni ina chuan khatia kha nu lo ti thei to lo wa khatia khome khan kan lut lak lo to a chu bang chuan kan lut ro ni chuan amang tra kai thiam kan ni lo no kha angai ta sarkar na thong tu koi angai chho sel do na mimal nuaya na học tur entrepreneurship chung zama de ki ma po hetiam thiam na tel lo chuan thui hi akal te to lo re chu bangin chu tiam khove la chuan kan oma aman rang kai dan kan thiam atrul mai pia na ma nya hemi shula in gum na le sual chan lo suwa ka hi kan do angaya kan ram min ti wai tran le to maya phone bầu cái po car bầu cái xe nghìn đồ lái tiệm nó mang in ông sam zo in cả thằng chuột cái ta khách tiền dễ khá ni đó na chú thấu ở chú visual thế na anh man trăng phải về xe hi anh yêu mang in với na cái seminar and kick off đồ rồi hi apoi mo tập sẽ na visual mun ta anh em dễ quay tụ thế mà câu dễ đó thì cái gì in thành em ngày nào rồi quay cái cốc máy zoram mi pui kan zama ya kan khiat la ngaya hem te hi sarkar hian hem te hi bo sai zo bom tak kan ni kan ria kan em je dena mi pui te am thatna tu saka ya ni dong ngai to so khi in chunga hian in kan tlo min ka ria ngen na aro pui ka tia ka fak em chuwa tin ka resource person ten chiang so ke nen kim min la ro fil no na kan lok le thura ngai langin chuan
print media ate print media ni kerala ate po media chak yan help pang injectin na visual suidante a report ante kang sok kha uar thayang pera nangni media mi tiya ni kalpuisuan ipuirong pongro puita ani yang ti keringa so tianga visual talaka kanin bena tana rakai tak seminar loting tak alone ni turin seminar ni kaponge